kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Piyesta ng akong niruking Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan yung masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo. Salangi ka pa, dara, wa, ika po, amadal deke kami, nano ba tao, ini po, ing programang Mamye Dalan Bang kanitang mirinan lapong upayang makibalo at maramdam laswala, reng memalen. Nano pa ta, dakal pisa sabiyang balen, abalitang balita ko yung pao, kaya kaya katamu. Ay, nano pa ta, kabalen na dapat balo mo na anong ating kareng miyaliw ang happenings, mga santing po local products, galing ang pong Kapampangan, at panyulong kengke katamong kulturang Kapampangan. Nano pa ta, at ilukluk tala, takatalamita tala rin at tsuking kapanibalan. National official man, pamuntok na rin syudad o munisipyo, angga, keng barangay. Okay, it's 21st of July. Ngayon, Awa, kumusta ka, Koyang? At rening manalbeng ngayon, katama habera kayo po, share pong share, ini kaya kaming live streaming. Nano mong atin ngayon, Aldo, ngayon, kong Felix. Kuya, ngayon yung 11th cityhood anniversary na ning Makati of the North, ne? Makati of the North. Ring kaya katamong tao, kaya ning Mabalakat. 11th cityhood anniversary. Kaya na kapamilatanan ng Proclamation number 269 na pinirma ng Executive Secretary Lucas Bersamin. I-declare din ngayon July 21st na non-working holiday. Ingaldo ngayon. Buri na sabiyang kanita? Oo. Alang lub. Alalub, Alang shoutout lub. po ka rin tao Mabalakat. At ano bang special ngayon? Ready pong, kasunting natin logo ngayon, All Wins Mabalakat. Oo, yeah. Makasunod dyan itang 11, ketang anti yung letter L. 11th cityhood anniversary. And also today, ngayon aldo ngayon itang hausan tamong Apollo 11, itang mumunang tao na may kalakad kay Banwa. Neil Armstrong, one small step for man and a giant leap for mankind. Dapat nito yung sinabi na o yan ng Anjaryo. At kaya na nito, makatayap ka nito in 1969, July 1969, minyambut ya mo namang Miss Universe Miss Gloria Diaz na kung balo mo kumpaw, itang kutang na ginamit kaya tang Q&A portion na ng Miss Universe pageant ay ito, makalink ya ketang landing on the moon. Makatudya. Wow. Makatudya ketang kutang da. At reni pong manalbege kami ay nung pitay-tay yun pala rening may ngarapat keta pong may ngalabasa reldo. Kaya kasalumsungan na panahon. Nuko maulaga pong pantunan tayo tang relevance na nitang kung yan men tagumpeya, kaya katamo pong lahi. Ang gaya mo naman po katang bisasabihan na nano kabalen. Numisa kasi, sasabihan ko, Felix, remakatwa, atin niyang relasyon itang ketang minunang panahon king kasalungsungan na malalyari. Kanya, rata pong makatwa, apane pong mana-mano, kare pong kaya katamong anak. Ay, palakpakan tala rin, Choy. Palakpakan tala. Dakala pa rin matong makanya ko, Felix. Pilmi, damdaman mo ka rin. Ay, kapaka. Uy, di nga manong matwa. Tandanan may ini, nga na, tuturuya po ka rin nga na kayo. Sana itang makanitang practice, pilmi tayo pong gagawan. Kabalen, niya, pakibaluan tayo, lugaran tayo, at namnaman tayo pong mayap, ingamanong siswan, amano, kaya katamong segment. Ayan, makiramdam may kaya katamong isarnan, mababiyasan ng Kapampangan. Ing katutuan bunga ning kapalsintan. In English neng kuya kong Felix. Truth is the fruit of love.
Okay. At kasi sinabi na din kaya ako eh. At Nano? candid comment kay nga manong yung Compelix eh. Sinasabihan mo ka kung buri mo sabihin. Siyempre, potang lulugod ka, sasabi kang totoo. Okay. Totoo po ita ka balen. Okay. Ayo pa ya. Pisa kasi ako na balo na nung tutu kay meron na tao. Itamupin eh. Conforme ni magsalita. Na Choy, ha? Lalo na po reta pong mahilig mambuladas ninula ring mahilig mambuladas kaya shout out pangabagya totoo na pong bisa sabihin niya po yung amano minsan manyaman niyang daramdaman na niya lang ketang gawa nung makanaan niya kasinsero karinye po akakit pero yung amano tamo ini tutudya kan puso da rin kaya katamong talatuki ing katutuan bunga nening kapalsintan. So, potang in love ka, buri sabihan, sasabi kang totoo. Tsaka ako, kaya ni Kabalan na niya milabasan na Compelix sa Choy. Atin mo naman idol ke. Na tuturuan na ako. What you cannot measure, you cannot manage. Hanggang yung lugod, pwede niya mo namang sukatan. Baka na may nga sukating lugod nung sakali man mong bitasaman roguin, nakamantetex. Ang kahistong gagawan mo yung profile picture. Henry, pag ginawa mong profile picture, ay, papaburane. Ati kayong kakilalang Manita. Ay. Ati kakilalang Manita. Pilanwarin text dapat. Potang para pa-express mo na kaluguran may itong tao kompaw. I-aching Christian niya mag-comment siya. Ay, syempre, tutu. Yan. Shout out po ka rin Manalbe. Ngayon inabahin na kami ngayon alas 12. Eko po mawawala ka balen. Uli pundakal kami po ibigay ngayon kayong impormasyon. Parikil po ngayon yung pisasabihan balen. Balitang balen, balitang kapampangan. Na ano ba ta? Ating kami muna pong ibigay ngayon kayo. Kaya kaming social media streaming. Pisasabihan adakal na mag-comment kong Felix. Pangabagya. Kawani kami mo po keng live streaming mi po keng TV at miyas lag naman itang nandinda pa po palitang comment kay social media page ni CLTV 36 News. Balo mo na ano ita. Oy niya. Gustong kinalas ka tagening kay katamong TV. Saka naman na akit din ngeni api abayan tayo tang kwentuhan na ita. Ijiyan. Shout out ka no. Ay, param yung quote po ta na naman Kuya Justin masanting ka talaga ngayon. Masanting tapi blas ngayon ko siyempre. Kasi papariste kening kay katang bisita pa nga bagya matikas siya mo naman talaga. Ko po mawawala ka balen, marakal tama po pisabyan king pa magbalik. Nano ba ta? Pampanga at ng kanyaman king Pampanga Miss ng Kasuelo king Pampanga Pampanga, I'm coming home. Igang mamangan, igang abayan nyo kami ngayon pong oras sa ini kabalan. Kaya kaming nanong amanong ngayon kong Felix sa Oren. May comment na basan mo na la. Pero umbisan may basan may ning kutang tamo ka rin ng talatukin ng CLTV 36. Ayan, masyadong personal ni. Kumusta ang relasyon mo kang katuwangan? Aro, kasating natabi sa biyaya. Kumusta? Koy pawi ka, kumusta? Ay, kagana ka. Nakala mo rin magana ka. Katuwangan. Kita pa mo terminong katuwangan. Akakatuwang me. Balo mo kapampangan niya. Akakaduwangan me. At timuna mo pong sabihan na oras ing relasyon da rin ng katuwangan. Hindi bubuklat itong tipong ay, mo naman nalako taganan no, ibubungil kayo O basa mo na rin basan tala. Arapaya. Ready kaya katamong taludugi. Wow. Malugod katuwangan. Yan meto. Ngeta ni sasabihan ating katangi kita comment nandin Kuya Pao Jet Mendoza, mayap naman po, blessing la po from God, Ininyo ba to? Lovely. Idarn Galura David, ala kong asabri. Sobra lakagana ka. Miss you po, imatang. Iana Marie, nasabi na Choy. Ala ko asabi. The best la po. Ita. So, ikaw pong makikiabe, kaya pong bisasabihan na ini, kadagap na nin kaya kada mo pong social media streaming po po TV, kabalen, filmi. Yan po, yung pisabihan tamo po pangabagya. Pisabihan tayo.
ano pa ta? O Felix. O yan yung sentimiento na rin kaya katabong taladugi. Atin mo yan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampangan, balitang balen, balitang kapampangan, baluan me, ingkimutang me malen, kasalungsungang balita. Dapat yung pong balungin ng Aldo na puning Webes, July 21, 2023. Kaya be kareng maging highlight ng purmerong State of the Nation address o SONA ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kabalen, anyang milaba sa banwa, ita pong pisasabihan na digitalization na rin government processes. Pauli na niti gawa ng Department of Information and Communication Technology o DICT in e-government super app o e-gov super app na may-launch na po yan anya pa pong bulan na ng June. At kapilan pa mo kabalen, bidagdag neking may sabing app in ELGU at e-report system. Good news siya. Good news. Balitang balen, balitang kapampangan. O yan, outdated nemo kanuing traffic management code na ning syudad ng San Fernando na nyaya pang banwang 2017 niya, niyang magawayan niya de. Nya mo rin na susubong ni ning kaya katamong sanggo niyang panlusod na may amendment na keti. Kaya be ka rin buritang gawan ning by one day ta kanong oras na ning truck ban kaya ning kaya katamong MacArthur Highway, Manibat, Barangay, Telabastagan hanggang San Nicolas. O ita kabalan, Rene pong talado kita mo, ay imbong malita ngayon, metong mo naman ina, kapabaluan, Sir Nan, palto mo ko yan, kapabaluan po ka Rene pong talado kita mo, sinulat na po mo naman ng city government ng Ciudad de San Fernando, baka nita po ret ng may offload, offload pong truck, pwede nalang dumalan gano, kening Lasatin flyover. Pakisabi repa, yapin po yung panto ng tamang development nung inaproba na po ng DPWH. Pauli na po ang Felix nitang midadalan red ang mga regular truck kening SCTEX. Balon mo, uliping katabi sabihan na Pasig Potrero. Anya, apansinan nyo po kabalan ko pong ma-tsuke pong kaya katamong streaming ngeni. Dakala rin truck, alingkas po kendalan lalo na po keng Jasa Road. So, good news siya pa, instant milyonaryo ya po yung metong tao kini Nueva Ecija. Magkano pa niyan po na kong Felix? 336 million pesos. O ita, kini po 658, swerteng nakuha po ng 40-year-old Betor. Kini po kabyaw na Ecija. Kabyawin nyo yan pala. O naning winning combination na po rening mangungutang pwede dyan mo na mga sabihan na, ilwal yung kakong keba ita. O yan na. 43, 58, 37, 47, 27, at 17. O ita, June 30, yabuti na ya. 5 set o katumbas na po nitang dinalan na pesos sa kayang taya. Ay, kaswelo na. Kingwa na ng pera na. O, Felix. Oo. Kinuha na yung kitang opisina ng PCSO King Shaw Boulevard. At king kasalungsungan kabalen, reta pong asukeng katambay ko, Felix. Wow. Ating ka kasi bisasabihan na kay. Nung ating ka kasi bisasabihan na manyambot king makanyan. Lulto ko, Felix. Lulto. Kalupanan nini kaya katamong. Nini kaya katamong, yes. O yan. Tabit tayo kini. Kung nga kanino, nung tatayaya mo na bang loto, kasi bisata mo na bang tumod. Ika. Siyempre, kailangan kanyaman natang tumod makantang kargula pera ni. Kayo, pakilala mo na yung pahiling kaya katamong. Siyempre, kaya katamong yes. Ngayon Aldo ngay ni. Akakit yun naman po yung kaya katamong yes at ngayon katikas ni. Chief of Police, ngayon Municipal Police Station. Naning kaya katamong balen, kaya San Simon. Palakpakan tayo po. Palakpakan tayo, pero may sabla, nanuwaring amano da rin kaya katamong talakotuki. Siyempre, king ewari ko ya, dara ni, baluta naman, kaya katamong barangay. Kaya mga regular barangay, may posisyon na lang rin mapilan na PNP personnel. Bang kanitang sikan niya itang quick response kining barangay level. Na anumang sasabihan ng responde kay disaster, kay peace and order, maulaga ing papilda ing kaya katamong kayabing ini.
Oy, Police Major Narciso Singalawa, kabalen, malwa niya mo naman pong makakay, taluki, kaya pong maging pulayin na ning peace and order mo po kaya kayang area ngayon ni San Simon. Noon dati ya mo naman pong nagsilbing chief of police, kaya ning Balena ning Santana. Kaya shout out, ready pong tao Santana, ang po San Simon, o yan, ilang kayang kayaduangan. O kumusta na ko po, shout out mula pa mo rin, buri mong i-shout out, Major. Maya pa ugto po kaya katamungan kung Felix and kung Paulo. Salamat po kayong pamag-imbita kayo ni pong Sir TV 36 Central Luzon. Kumusta yung Balena ning San Simon, kaya sa lungsungan kasi nung bisa sabihin niya itang peace and order, ka lapit ining bisa sabihin na ini kasi direktamente kung Felix, yapin yung buri kong maramdam, kaya sona na muna mga Presidente Marcos. Uling filmi manalbeka ang TV. Yung babansyon mo, ratang heinous crime. Makanano kaya mi-resolve ini. Pero kaya ni Balena ni San Simon, ika nang mamalita ka rin talato kita mo. Kumusta yung peace and order? Yung peace and order tamo po kayo ng San Simon since namigasyon ko po last year, July. So actually, mag 1 year na ako po. Compare kaya po kayo previous year na insidente, so, significant decrease siya po itang insidente tamo ngayon. Out of 161 previous year, ngayon po 60 yamo po itang insidente tamo. So, minimize tala po din ganaganang insidente niya. Meron nga po yung Balen San Simon, kaya pinakatahimik pong Balen, kaya yung Pampanga. At nung din ang trivia kong Felix, kaya pong pisasabihan na amano ng general statement itang metong ya kareng peaceful, metong ya kareng performing police station. Ika na mismo yung magmayabang kasi itang terminong mayabang niya ulit-ulitan kaya po tutune mang ating yabang. Pero reta pong ala naman pong yabang para tutlay nga sa takareta. O nanong ikwata mong ganal, kaya may labasan na panahon. So, ini po masaya kaya pong ibalita. Kareng gana-gana pong istasyon kayo ng buong Pampanga, police station, out of 21, ini pong last June, number 1 niya po kareng best municipal police station in San Simon. Then, may nikwaya naman pong award kayong highly functional po, kayong DILG, in Balen San Simon. At kayo pong Patrol Plan 2030, may nikwaya pong silver award in San Simon Municipal Police Station po. Buri na sabihan, effective la po ret ang strategy na popormada po rin ng suking kapanibalan. Pero buriming pakiintindihan kong Felix, nananawaring yung role na ng Chief of Police. Kasi rin tao, akit na kayo maka-uniforme kayo, kendala, imbalo da mo, pulis na niya, magbantela rin, kaya katamong peace and order. Pero bilang Chief of Police, nanong yung kaya kang mandu, nga rin kaya katamong talatukin. So, karen pong kaisipan na po ng tao, loko tamo po dapat na ila po tatakot la karen pulis. So, lalo na po din anak, lalo niya pong pandemic, halos yung gawa, balo da po rin tao, sungikit doon rin pulis, halos balada mandakap lang po. Pero kaya ni po kay San Simon, lalo po karetan dati kung pintalan ni station, pupunta lang nila po din bawat barangay na talagang yung approach me po talaga karela, lalo po kayong community na din pong kapulisan nila pong partner da, kayong Balen. Na naman po yung maging kailangan daw, ila po talaga in priority mi. Okay, kapalit, ikaw pong talatukin mi, kung Felix Balon mo, dakala, buring ikutang, kaya katabong niluklok, guest ngeni, at imiyor, tutupo ka balin, dakal po challenges kaya ni pong industrial area naming Pampanga ko, Felix, kasi dakal businesses may magalasot ken. Ating katawaring prevalent na crime incidents kaning San Simon. Actually po, lahat ng naman po masyadong insidente. Pero minsan ita po ay iwasan. Karen pong alawang company. Halos sila mo po maging problema ko dahil dakal pong theft incident karela. Kasi halos po din empleyado daw. Ila pong mga involved. Pangaras po kayong alawang insidente. Okay, ditinan dala pa po rin kaya katamong daladuki, dakal na pa po igutang at dakalya naman po buring ibiye ay impormasyon yung kaya katamo pong bisita. May balik kaya po, kakabagya, kawadi kami mo po kayong live streaming ng TV. At hindi naman bisabyan, kaya kaya katamong live streaming kaya social media. Lente, agelingan din kaya katamong yes. Tano pa ta? Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Felix, kaya katamong bisita. Hepe ne, kune lambat. Kumusta ya po?
ing relasyon nyo, kaya kayong katuwangan Nepe. Aro. Kung relasyon mo po yung pisabihan. Shoutout, Nepa. Shoutout kay Papo, yung kaluguran ko pong katwangan. Mr. Renato Ferrer. Belated happy birthday po. Ay, napo niya po Ay. pala may birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday nga man. Oo. Ano sabihin masanting la talaga relasyon. Pero Sige po, ito nga mo yung katuangan mo. May ito nga mo. Kasi ating may text apa kusong pulis siya nga nakalakat ba merong Yep. hilaw na biyanan na Tagalog gede. Pero kamalan balwa jo ikaw pong makikiabe gani pong bisa sabihin ng ngayon eh. Anya filmi may pong ako kutang rin pong simple lang kutang pero tutuna dakala rin makarelate ko Felix. Wow. Kasi atin taga ng katuwangan na magana ka o manuyang naman na sobrang gana ka at atin mo Atin muna mamamulang. Ati mo na mamulang. Ati nakaka-encounter kang presinto mo na pauli na nitang medyo at lang mga matinding problema, niraras kitang at suba, niraras na pa presinto. Na major. Dakal po, pag inanay po agad yung barangay, miraras na po talaga yung police station. Oita mo po yung sakit na kabalen. Na oras po ating pisa sabihan na gustong sinagad na ka Wow. minsan, po miraras kayong barangay level Miraras no ka rin. Keta pong presinto. Sana naman ala pong makanita. Dita klasa na So, dakal kataba po pisabyan. Lungubtaan na po kanini. Kaya katamong live Ken TV kabalen. Iko pong manalbe kaya kami. Dakal kaya po cable partners at kaya po social media. Pwede po. ILB nyo kaya po. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Sa langi ko po, magbalik ya po ang kaya tamang programang Nano Pata. Kumpaw, pagdala na katamang ulam happy. Nanong atin. No, makapesto tamo yan. yan kabalen. Epe na, nano pong atin. Dumanok ko kanini, no? Ko yung kita Siyempre, bago tayo naman po, ano pong besama niya manapamang ng Kapampangan. Yung sisig apo po yung pochero. Kutsero. Balwa nyo rin pong subuking kapanigbalan ng peace and order. Pong law enforcer, may sabi ko, Felix, nung gano'n ka rin mula etsaren, manganlat. Siyempre, magadap la kitang kusin, nanitang nung ka rin lang makastasyon At tatakmandangan ng manyaman na pamangan karetang pupuntalan lugal. Pero mamaya mong trivia bakit kaya ini yung paborito ng pamangan hepe? Adwala putserong bulig. Putsero yang manok, yeah. ang bomang sisig. Sisig. Takman tala. Manitang rering sasabihin. Yung pamanal Ken TV. Yaman yan kung Paulo, kung Felix. Takman tayo. Meto niya kasing kepang kamis ko niya. Ako kanina. So, sisig ka po, putsero. Yes. Kaya palo ko na. Tsaka mas manyaman niya ini nung kaya rin na pote, di ba? Nung ito yung kakambal kain Balo yun. Ito. Takmamin kayo ko. Manyaman nyo. Takmamengge ka Epe. Nano po waring paintunan nyo kening sisig. Nano nga po wari? Maparasya po wari o Depende ka rin, mama, siyempre din alway, daburing maparas. Pero siyempre kaya katama, kung ito yung kakambal bodi yan, manyan, maparas. Ay, diba? mabo. Wala ya more na dyan. Shout out ka no, Major. Mikay Singalawa, Manalbelo. O ini naman pong, putserong bulig ka rin alawa, marang malapit ka plus. Anjang mamangan tamo, may papagkwento tamo ko yung pao, Siyempre, Epe, balo tamo atin tamong daratang nga malapit ng event. Muna dili, siguro pisabihan tayo pa mo itang preparation nyo for barangay and SK election. Kini kaya kang municipality. So actually po, yung preparation mo po kay ongoing po itang coordination meaning COMELEC. Just in case na i-identify nila po rin ng possible na kandidato, then mag-conduct na kayo pong threat assessment just in case po na atin po talaga maging problema. So identify mo na po rito, then ito pong talagang dapat kailangan iwasan nila pong puntalan mina kasi halos maging problema po din sa supporters Minsan normal po yan
Yung kandidato, wala lang pong problema din eh. Halos hindi mong maging problema din supporters. Ngayon po ibalik tayong bagyan balik tayong kadwang step. Enough naman po rin ang kaya kayong personnel para coverate ang kaya kayong area of responsibility king Balin ni San Simon. Actually po yung PNP San Simon is limited na po din personnel. Pero hanggang limited na po. Ikityo naman po dito ang insidente mi. Ikwaming pa-maintain na talagang meto nga po karang tahimik karang Balin Pampanga. Pero just in case po na kay ati kaya po talagang gamitan ka rin pong volunteer lalo na po ding force multiplier mi. Agagamit nila po rin ding GMAC PAW and po ding MDF. Okay. So total, itang ratio na rin PNP kaya ni babanson yung population. Amit tani o taga ng kulang ipamurin. Kulang nga po So far na ning ratio tangin eh. Yung ratio na po ng San Simon is 1:2,000. 100. Pero yung kaya po talaga 500. 1:500 mo po talaga yung police population Reni ratio. Manal Beke ato ko kung Belix lalo na rin. Shoutout po kareta pong wannabe barangay official eh. Dapat ngeni pa mo aintindihan da nung no ka rin niya makaposisyon ni pong PNP. Kaya pong pisasabihan na kampanya, ang popuretang miyaliwa na pong issue kasi uso taga ng propaganda oras sa campaign season eh. Kaya kapamila tayo kaya katamong programa, masanting nita real talk. Sabyanan mula rin kaya katamong wannabe barangay official. Pakanitang abaluda nung no ka rin niya lulugal ing metong asuking kapanibalan nening peace and order. Nanong buri mong pakisabi ka rin? Ito nga mo po yung pakisabi ko kareng, lalo lang po kayong Baleng San Simon. Tapo ay iwasin ni maging problema. Pero sana po, atin tamong pong kasabihan, nung party po kitang solusyon, maging party kitang problema. Santing na nita kung pa, nung wala kang ilapag, ilatag solusyon kayong gay, nangamami problema. Tayo mo nadadagdagan Kining kaya katamong guest, siyempre. Buri kong kutang. Kasi balang leader, itamo nga leader tamo, balang leader at tutuklo kining kaya katang programa, buri ko akot nang ko. Nanuya po wari itang leadership principle ng Major Singalawa na andyan pong alaying kining paligid kining karelang paligid. Nano itang panira nga isip, agaganakara ring tao na, pulis. Napanabilin mo karela, baka nita agang pananday itang karelang mandato, kareng tao. Kaya pong San Simon, lalo po retang ibatang ko naman ni station, ita pong pamakyabe, bawat metong, na importante po itang respeto, kaya po mawala. Kapag ita po yung mawala, magulo naman po yung gana-gana. Ita po magkanya-kanya, pero importante po, itang kakalugod. Ako, iniingutan ko kaya ka, Major, lalo na ngayon panahon na ini, dakal na mimisip na nung makananulagawang eksena. Pero kayong kasalungsungan, ika nang mismong sumabigay kami, kumusta la rin kay wannabe? At tinakamo naman naman mabablatter kaya kayo na gagawang eksena. At tinabang magiging part na ng problema na alam lalatag solusyon kaya ka? Kasalukuyan po, ala pa naman, pero kaya pa, Martes pa naman. Ikaw yung Marites, ikaw yung Manuel Sol. Tuknangan nyo yan. Lala mo rin, matun lang pong kaya, pisasabihan na, papaitag, ating baka nining eksena, balo yung chief of police kasi bata na yung kesyo makanya. Itang bata system, malalyari pa ita, Kernel? Normal po tayo po ay iwasan talaga magkomento la po rin ang alawang tao, lalo na kung kalaban niya po ning makaluklok makanyan. Itang edo po abigyan, mas kakampiding metong, talagang kaya na po talaga kaya katamo yan. At yun na po talaga yan. Makatatak na po yan. Asahan niyo po kabalan, ini pong makanini pamita lamita na sabihin, yan, shoutout yun lang po rin chief of police yun. Bukas makadwa, akayabe tala po Kenny. At mo po ngeni na akayabe tayo po, ining kaya katamo pong Police Major Narciso. Uling, bukas makadwa, kabalan, lalo na nung kakakita mo atin lang kimutan kitang kayang area of jurisdiction ko, Felix, iluklok tayo po, baka ritang alinotang masalese nanu ingwat. Rempanan pamanalakaran na po lalo na nung ating bayong order at saka nung akaki po, midadagdagan niya yung presensya na po kitang karelang lugar. Uring ingbuli ng Mariari, Felix, kitang katahimikan kaya katamo. Abayan nyo kaya po. Nakal po, salamat kabalen. At kareni pong akadwangan tamo taladuki menalbe, mekyabe at menandame kingke katamong programa.
Nanong patako yan pao, ini mo, yung programang Mamye Saya, impormasyon at apanaligan tamo, keng tune, serbisyo publiko. Ako po yung kayong Kalasuyo, Paulo G. Santos. At your service naman po, ako po, Felix Barrios, ating pusong makabalen. Pusong makabalen. Pusong makabalen. Takal po, salamat. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng